Kipat ba nong song snong kasnong Mowbray kabaha pa Roy Constituency Riboy District kibadan ya kahak banyo padang ya kaskim bam di nakatanat PHE haka arpsan terglober arhaja arpsan kilalit bantur sa office tray kamu executive engineer Sning division nakajingbom hun bat korukompen tray ya katay kaskim. Kipat ba kasnong Mowbray habalit ban mi sa office tray kamu executive engineer katanat PHE Sning division uba wahid nongbri kilapan jing pensay henry nakajingbom yo ya kajubab kababyang bi penban kajian niya hapadang ki arkan hon kabala ban pen nakajingyo ring video. Yang gawi sebuah apa yang dibiarkan. Kawin kalau ada masalah buku tu ni keskim, nanti secret. Kalau ke secrecy ni kalau nyimla bersuku, kita beli engineer buat pada engineer dah tu masalah untuk penting. Jadi kampanye apa? Tambah lapang secret jadi ke kampanye tu apa? Tang kerja tu kesenang kampanye hoax pun pay. DPR dan project testing kami dulu. Kalau kenyat sah, dah baru pergi kuat kena ada file tu kalau baru pergi. Kali bantuan baru di file tu di National kita di kuat ya, bantuan ada file tu enggak baru pergi. Enggak lagi way file kita beli gitu ni kan. Please bring it here. Kita ingin keep. Jadi bantuan ke file. Nada kamdan ngim ki nang. Ngim nami. File juga mau print. Jadi bantuan tak penting apa. Badai mafi hero wala kuzak. Paswa ka Christmas and I siya kasi nung mabuli baru ko. Ki kenawa? Papiwan? Kelasanya lu apa kada dasar sinong dongi. Te hapo jong video gibanay particular ni meri isa. Te mangi khantam balay burbi kathay mata. Ni kilong kami mata. Bansum le na yung shoe. Tamban siya banban ni haban thi ko. Tingkal pa di office burong jong ki. Ito ki long yeng ki bampat yo pai. Ni le perkhan ni akarmen baga kum particular kinyo ano haswa jong disemar. Te kito kilong yeng kunjo. Tengiwan hapo ka office tupi. Ba lada la complete sisa ne me kakam na kontrak hapiki SDO jong ka office. Habang nimyo ya ka bandi. Kay kakam ka bala complete na kanyang jong kontrak. Ngim sa lawan banwat daw yan no Henry ngikwa tang jaka bangin yo no namar ni badung imla so ban siku munta terus kata yo bada yung kontraktor nasa hiyo na hard train marba kakam jung kompan lo sai tina kadal man wan ye na uswan lo ba uswan kan roy ne utai pe sar balate ngau pe haba pe te kampat long te kuno kino ba pelakon dulu. Jadi bagaimana Commission Report Nasional disemlahi berlaku jaga tabir dan bicara. Anda kan beliau malah komplit ilah nomor bicara sini. Di abakas no abakas tim dapat untuk di mana bang. Nak tak kadang man baka dukung lu teng hitung di bangsa ulu di baklaru. Mina kali bakadu kemau purba kotu lain gulu tu nak hal itu lah. Mar bang supaya bada man poru tu sim kamu yang nak tak kadang nak kamu sini nak supaya tahu motor nak kat dulu itu nggak susiwi nak pelangan itu. Tangga kada mga pekhat ya kan snong mo. Teng ngayang diri nggak senjing ya ter, mau bakal tibi snong long. Badak lu dari nabas tu bari me. Yang ini kena lu bisa baby. Naro kacamata kasukin. Aku jing sisa kaslong dumi kalade kaslong ko badok. Namar balik. Bang iyo kontraktor iwan ako siya. Tingi kimi unti bang nginyo ya kawum ka ba? Kabakat kum ka bang itrangke. But katkum ka sanction ya ka ba ka sarkar ay. Tementa namar ka sanction ngilati bang tu ba siklur katno. Ngikwa bandi ya kata ka ka ba siklur namar naduk na suang yang bandi.
Hadian belami nak kata ke kamera u executive engineer hapakeran sekilat pathai khubor uba Fabian Lingdo advisor ke dorbar snong ulaong. Nak kapor sekapor kalau don ke jengakran hakaying dorbar thawan ke jela bantai pendap no yang nek skim hakate ke snong. Kat haduk menta kam syamla urlong bat kala pensa dum penban ya kipat ba. Ketika jengakran penban kalami ru bandon ke jengatainya kebelan ne de kibon kenta. Uba Fabian oleh itu, bayamenta kinap setang kat tu kat nisgi nomor kedan ruka financial year, balada amla ban penbet ki bors nong kim ban si wat ban lenmi paj ba sendan se ki bor ba kam halor bat hadu sekretariat ru. Kini bro gijia nomor bana ko Porsche ko por bilong dorbar snong. Kene ki isu jong ko gede isu ko khluj ba. Nomor mangin nang yang paj ba nong snong ngimtip ru syapang ne ka skim. Estimate ngimtip, ki specification ngimtip. Mbon ka wiru ka benta ka bangitip sepangane ka skim dan re menta niyok kubor ba kane ka kala dep sna tegi pai ba pa de kim yo kadam ro khem sna tingi lawan ban nang ne do pai ba daga jing pressure jing ki pai ba pai lang bagi kwa ban yo ya ka detail project report jene ka skim bat bagi kwa ban i kat no bla sanction bat ki e kam gi bla dep bagi e bumpat dep but ban keli kam tame ya ke department claim da kedeu kti yeno balai ba habaga la lais nam la trei but la satang ban aya ka report bala complete ande ko ka snong ka claim e te nang ta bangila ya pek ba ki project ngelap ba claim pat sna ya ka head work kemut ka dam nang ta dang don salai sa ki kap gi bempat sna te yang department kila kular ban penbiang ini kini ki fon nam ta ban pendep ini ki kam te kila IT ru ha ka snong ya ka abstract jong ka project report te pai ba ki lahun bat niap ti be ne ka kam an sapibet hadin jong ka financial year Kung bakalong manta ba pion bagi dan sa kita ki kam manta kani kala ya adu license tam kani ka scheme harai ke i ka daw bom pala ban pendep ya ka jing kare complete hatu ka jing bakla jong no hang ni na snong imtip mano mo bakla tenre ni simbe bagane ka kam ka de ka ba ka department ka ai kontraktor ban train ka kam te ka de ka department he ban jubab balai bo kontraktor umla ban pendep namar ba ndala de kontraktor ban pentre ka kam te ka la ai ka completion report te ka department kan san IT ha ka bor jong ka snong ban peniai ya ne ka ban sumar ya ka ban repair hadin habut ban manage ya ka ke te hadu menta 4 IT 4 handover na ka department sa ka snong ban pay ban kmi ya ne ka katno kador total sanction amount jong kani ka scheme kadon siklur nyo pu pralak tam kniat awai ela na nolor bangila ya keren katu ka kam long te ngin hap hi ben dawah ela ka jong ka hok ban le chaduk gi bor gi bajrong chaduk sekretariat ngin ban seven le namar ba ka sarkar kala ai sungha kat kane ka skim ni sungu ya sarkar yan re bakan sulen kat kane ka skim te kade hi jing ja buram ya ka sarkar ka ba ai ngiru te hap report sa sarkar sa kabinet sa ministry adu kata la ban poi put namar babale kat kata gajing sbun na kaliang government banle ka babha nam ta snong jini bakan suja hamadan te kam de ka babha ke te ki pai nang snong kini sya prang hadu ka kam gan biang ni Haba benrap ya kejingkran uba Fabian, uba Martin Lingdo, sekretari kikam umbam umdi ketika senang, bat ke kong Veronica Lingdo, kila penpau ke jingsong ukia halor ketika jo kaman, bat kentu rup, bakani kala pau, hadu kat ni, kedai nakadaw bakam don ke jetre lang hapadang kibor ke PHE bat kibor senang, bat ke jingtung yau kontraktor kalong klem ke jingtip, wat na kibor senang. Dia kejing wan juni hang ni kesni kalong kejing kwa jung poi ba no senang, pantip no awede ba kani ka skim pumobri ka bala sakur oleh snem te je kendu ngilap nagaliang jung officer ngilap pergi ke sia bagi dan bun ke jing andre ha bakut ka apo hisap ka jing pen bait ka sinong banani sakman baro ki unu kontraktor merliang ke penben ka naikam kadi ban don lang bat ka jing pe jikmi jong ka sinong ong kontraktor le himrway bat kadi penben ka le himrway
Tinang liang ipa iba kajing wan juki kalong kajing bumyo la kahap dan kajing ya yung skim ga bulong la pai snem bat kajing bubiang juki kam tinang liang jur ka department ka kular ban dep ini kam lakum no marekut umeu nai mat den rei was susi dep kalong ba akaliang jung pai ba ni kwa hi ban tip ya ki detail report jong ka snowbri kam tamaga file jong snong rei ni hab yun pa hong ni bakadon hi ke jing le bakala nakaliang ki officer gi bonsua jong gene kam sing division gi ba le thumur gi ba la penja wa ka file jong snowbri ru ban ngimlap ya ka original file juga handring shu yo tang ndai nakaliang jong ui bo menta isanobri la penyi tang ka serok kopi tenaliang pai ba na baru mi kwa ya ka jing suk sang kajingai bet jong ni hun hi ka taru ba nakaliang ju kular ba shen ha gini gisni yensa wat ya ka original file bisa jong snowbri jungi tang kita kai ya Hai ke ikat daw bakami ka kamrum kanram habide baka juntray ka skim hatu manu betor pian yang ni habun kerja ni habun kuno lang nakaliang jong doktor nakaliang department ru to ke department ke di maka kaban pai ban kemi lada ka department kalong strike lada ke department kalong benia nakaliang doktor hab hiban trade kum spesifik ke berapa kat kum ka estimate ke estimate ha department te hang ni ka don ni ke jutut to ya kata nakaliang jong snong is ngubah im da doni e ke jutut ada yang dia sakmat ni kerpat di department badi konduktor ke ban menteri ni kam ba kini ya lang kat bat kesenong kadang bakam kan ipe ku mangila mun songfu ba habide baka ni ka skim ka juntray kadiga badang long incomplete ka bumot patundat kidang don subun kita panahat tre te hatu ka pisa kadang don la atasam nakaliang jung UII bat nakaliang jung USDO bat jung ki staff ki berkhoi tu ka meeting menne ki atu ba kadang don ki kam ki bangsa ki bompot pai lut ye kan ye yong bansa le no shen ni ni da ka jing trelam ksno Kajing pelong yang ikum kesenong borok kawai banwan sini po office jong UI kadaw kalong ba ka scheme po kesenong jongi kebre kita state scheme kala ya south nem menta ngi kinong senong ngimpat yo iko kadena ta kadaw ban ngiwan hang ni po office jong UI ru ban wan wat yak jinshai halor jong kata scheme namar ngi baka dam ru kam don karukom wiring ki pipeline ru ka bom isai te bun gilong yin ki bom padio ki pipe nang ta hakane ka ayom terkhong lelei gi janjar bah tingi kwa banyo no ka te bantip kham shai shu shapang kan ni scheme ni wan up hang ne po office jong banyo ya kata ka DPR tang ba sungsi ban ong ba ka file jong sinomawri ka jano ni shuyo tang ka extra copy bat ya ka jing ya menjur lang bat nang ni bat SDO bat ban pe yangi ba independent ikani ka hadin bala adep kani ka financial dia ngimla ban keno yano kani ka por ban ong ba torti kontraktor ngimla her ban ong ba ka claim monitor ko office ru ngimla her ban ong te ka syong hakiki bor halor ba mangi mentangi lawan mi shiki ba nang ni syakman nakabanta ka jingbiang jong kinong syong jong mau beri ka office hinang ni ka ban monitor ka kam jong kontraktor knang ba kinong syong kinyo ko umbam umdi ka babit ka babiang ke gabo sa yung kontraktor ki kinong nakapos ka por hakidor ba syong ila ekren mo kontraktor uong ba ula complete ula dep handai mangi pa ba habang ba ka kam ka kampoy bun gilong yang gibompa dia wat upai bro te ki ba shalor lum lay kampa don kanu kadin kadak ba en ong bakin yo de namar kata kadaw bangim hun ya kata ka rukom jubab jong kontraktor ba ka ka jingtre jong kala komplain de namar kata kadaw ngiwan menta ban yo jing sha nang nen office jong UI usni Habatin pej bahagi kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan
ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya